Tekerezaga turi mu ndaki mu ishyamba ry'inzitane ryo mu burasirazuba bwa Kongo, amasasa ari kuvuza ubuhuha impande zose, za muzinga ziri kurasa, wowe wibereye mu rwobo wihisha umwanzi, ariko urupfu rwawe n'urwa bagenzi bawe ntiruzanwe n'isasu ry'umwanzi ubona n'amaso, ahubwo ruzanwe na selfie cyangwa ifoto wifotoye ugahita uyishyira kuri stati ya WhatsApp cyangwa kuri TikTok. Ibi ni ibintu biteye ubwoba, ntabwo ari inkuru mbarirano. Ubu ni bwo buryo bushya kandi buteye ubwoba intambara irimo kurwanamwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Telefone ngendanwa, izi smartphone wibitseho mu mufuka yahindutse intwaro y'ubumara irimbura ibirindiro byose kurusha imbunda za rutura. Uyu munsi tugiye gusesengura mu mizi ibangari rikomeye ryatumye igisirikare cya Kongo FARDC gifata icyemezo gikakaye kandi gitunguranye cyo guca burundu ikoreshwa ry'amatelefone ku rugamba. Nirihe banga ryihishe inyuma y'izi telefone? Ni gute ikoranabuhanga riri guhindura isura y'intambara mu karere k'ibiyaga bigari? Amakuru agezweho turimo gusesengura uyu munsi yashingiye ku butumwa bukomeye bwihutirwa kandi bw'ibanga nubwo bwagiye hanze, bwatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za FARDC. Umunyamakuru w'umusesenguzi ukurikiranira hafi by'umutekano muri kariya gace, Steve Wembi, yashyize ahagaragara amabwiriza mashya yahawe abasirikare bari ku rugamba. Itangazo n'uburyo rya FARDC, aya mabwiriza yubakiye ku ngingo enye zikomeye cyane, zose zigaruka ku kintu kimwe: ikoranabuhanga n'itumanaho. Ingingo ya mbere ivuga iti: mwirinde ikoreshwa ryose ntabwo ryemewe n'amategeko rya telefone ngendanwa ku rugamba. Kuki ingingo ari ingenzi cyane uyu munsi kurusha ikindi gihe cyose? Mu by'ukuri intambara yo mu kinyejana cya 21 ntabwo igikinirwa mu mashyamba gusa no guhererekanya amasasu bisanzwe bya kera, ikinirwa mu kirere, ikinirwa mu byogajuru, no kuvuga amasatelite, no mu ikoranabuhanga rya internet. Iyo umusirikare atwaye telefone ijyamo internet cyangwa ifite umurongo uwo ari wo wose w'itumanaho akajya ku rugamba, aba yitwaje icyo twita GPS tracker, abatwaye akuma kerekana ahaherereye neza kugera kuri metero n'amasantimetero. Umwanzi uri guhangana na FARDC, yaba M23 cyangwa abandi bafatanyije na M23, ubwo ndavuga nka twirwaneho, yaba ifite ikoranabuhanga rihambaye cyangwa ishyigikiwe n'abafite ubwo bushobozi, ishobora kumenya aho abasirikare ba FARDC baherereye mu isegonda rimwe gusa yifashishije ibimenyetso, no kuvuga amasinyare byoherezwa n'iyo telefone. Iyo umusirikare agumye ku murongo we, biroroha cyane kuba bamwoherezaho ibisasu bya misile cyangwa za drones bitagoranye. Telefone idafite uruhushya ihuza mu ishyamba ishobora kuba imbarutso yo kurimbura batayo yose. Reka tujye ku ngingo ya kabiri y'aya mabwiriza, ari nayo iteye ubwoba kurusha izindi. Iyi ngingo iragira iti: ntimugasangire na rimwe amakuru y'aho muherereye, aho mwimukira, ubutumwa mwahawe, umubare wanyu cyangwa amashusho y'ibikorwa bya gisirikare ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ubutumwa bugufi. No kuvuga ibijyanye na messaging apps, nyine kuganira kuri WhatsApp, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hano harimo isesengura ryimbitse twakora. Twarabibonye inshuro nyinshi mu mezi ashize, abasirikare ba FARDC cyangwa inyeshyamba za Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi bose b'abarundi bafatanyije cyangwa babafasha leta, bakunze kugaragara bifotora cyangwa bafata amashusho, amavideo bari mu myiyereko, ariko cyane cyane FARDC na Wazalendo mu modoka za gisirikare cyangwa barimo kurasa ku rugamba, bakayashyira kuri za TikTok, Facebook cyangwa WhatsApp status. Iba ariko ntibabikora gusa bishimisha, no mu rukundo rwose bajya mu rukundo bakabishyira kuri status za WhatsApp bari ku rugamba. Baba bashaka rero kwiyerekana ko bakomeye, bashaka gushimisha inshuti zabo cyangwa gukora propagande izamura morali, ariko se bazi ingaruka zabyo. Ubutasi bwa gisirikare bw'iki gihe hari uburyo bukoreshwa bwitwa OSINT, bivuze Open Source Intelligence, ubutasi bushingiye ku makuru aboneka ku mugaragaro. Uburyo OSINT ikora buteye ubwoba. Iyo wifotoye ifoto ukayishyira kuri internet,
abatasi b'umwanzi ntibareba isura yawe cyangwa imbunda ufite, neva. Bareba umusozi ugaragara inyuma yawe, bareba igiti gihari, bareba ishusho y'inzu wiyegamije cyangwa ibara ry'igikuta uhagazeho cyangwa ubutaka hasi. Nyine baba bahareba bakoresheje amakarita ya Google Map. Afite Google Map ubundi bagahuza n'ifoto ushyize hanze cyangwa izo video ziri kuri TikTok, bakabihuza rero n'irindi koranabuhanga. Bahita bamenya neza ko iyo nkambi yawe iherereye Isake, Ikanyabayonga cyangwa muri Masisi. Ikindi kandi iyo ukoresheje smartphone ushyira ifoto kuri internet, iyo foto ijyana n'ibindi bimenyetso byitwa EXIF data biba byihishe mu ifoto. Ibimenyetso biba birimo isaha wifotoreyeho, ubwoko bwa telefone wakoresheje, n'icy'ingenzi cyane ahantu, location, no kuvuga coordinates wafatiyeho iyo foto. Umwanzi amara kubibona agahita yohereza ibisasu biremereye bya rutura kuri wa musozi uhagazeho. Ibisobanura impamvu FARDC yatakaje ibirindiro byinshi bitunguranye. Amabanga yabo yagiye ku mugaragaro binyuze kuri stati imwe gusa ya WhatsApp. Tugeze ku ngingo rero ya gatatu igira iti mwubahirize mu buryo bukomeye amabwiriza y'ubuyobozi bukuru ku mikoreshereze y'amatelefone ku rugamba. Iki ni ikibazo gishingiye ku myitwarire discipline mu gisirikare cya Kongo. Ku basesenguzi bazi neza imiterere ya geopolitics n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, turabizi ko igisirikare cya Kongo kigizwe n'amatsinda menshi cyane atandukanye yagiye ahuzwa mu buryo bugoranye. Usangamo ingabo za leta zizwi nka FARDC, usangamo abacanshuro baturutse mu bindi bihugu bitandukanye, yaba Amerika Latine, bamwe barwanye muri za Ukraine, ndetse n'abandi bacanshuro batandukanye baturutse i Burayi, ariko by'umwihariko muri Amerika Latine ndetse na Amerika. Ngira ngo murabizi ba Blackwater nk'uko tumaze iminsi tugenda tubibagezaho. Usangamo ingabo z'ibihugu by'amahanga zaje kubafasha nka SADC yageze igataha, ndetse na FDNB y'uyu munsi, ndavuga igisirikare cy'u Burundi n'uyu munsi kiri ku rugamba, ndetse hakabamo n'ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro yiganjemo urubyiruko n'abaturage basanzwe izwi nka Wazalendo cyangwa FDLR, ndetse na P5 ya Kayumba Nyamwasa. Ngira ngo murabizi ko yamaze nayo kwinjira mu rugamba. Guhuza imyitwarire n'amategeko kuri aba bantu bose biragoye cyane. Buri wese abashaka kwikorera ibye. Umusirikare utagira discipline ashyira ubuzima bwa bagenzi be ibihumbi mu kaga. Iyo abayobozi ba gisirikare bagerageje gutanga amabwiriza yo kutavugira kuri telefone, usanga abarwanyi ba Wazalendo bo batabikozwa kuko batatojwe igisirikare kinyamwuga. Kutumvira amabwiriza bimaze guhitana ubuzima bw'abasirikare benshi kuko batakaje ibyo twakwita ubushobozi bwo gutungura umwanzi, surprise element. Ugasanga FARDC igiye kugaba igitero ariko umwanzi amazi isaha bitekereza kuri internet kuko hari umusirikare wafashe live video kuri TikTok yerekana uko bari kwitegura. Nyine basanga bishongora. Ingingo ya kane ishyiraho akadomo ivuga iti mutange raporo byihuse igihe cyose mubonye imikoreshereze ikemangwa y'ikoranabuhanga cyangwa iyononekara ry'amakuru yashyira mu kaga umutekano w'ibikorwa bya gisirikare. Aho turinjira mu kintu gikomeye cyane cy'ubutasi n'urwikekwe. Mu burasirazuba bwa Kongo ubu rwikekwe ni rwose, haba mu gisirikare cyangwa mu baturage. Ubuyobozi bwa FARDC bufite ubwoba bwinshi bw'uko mu gisirikare cyangwa mu basirikare babo habamo abatanga amakuru bakayaha umwanzi, aho bita infiltration. Iyo umusirikare asabwe gutanga raporo ku wabonye wese ukoresha telefone rwihishwa, bivuze ko hashyizweho uburyo bwo kugenzurana ubwabo. Iyo umusirikare abonye mugenzi we yandika ubutumwa mu ijoro yihishe cyangwa afotora ibirindiro, asabwa guhita atanga amakuru kuko uwo mugenzi we ashobora kuba ari umugambanyi urimo kohereza M23 coordinates zabo nyine zaho FARDC iri. Ibirerekana uburemere bw'ikibazo.
ubu amakuru abaye intwaro irisha ngufu amasasu. Muri geopolitike y'akarere kacu, guhisha amakuru no kubungabunga amabanga ya gisirikare niko gutsinda intambara. Umutwe wamenye amakuru y'undi wamutsinze no kuvuga wamaze gutsinda intambara itaranatangira. Reka twagura ishusho turebe mu rwego rw'akarere ndetse n'intambara y'ibitekerezo izwi nka psychological warfare. Kubuza abasirikare gukoresha telefone ntabwo ari ukurinda aho baherereye gusa, ahubwo ni no kugenzura inkuru zivugwa ku rugamba. Ngira ngo ibyo mwarabibonye ku bijyanye na M23. Video ishobora kujya hanze haba hari impamvu, ntabwo hapfa kubaho video zihubukiyeho ibintu by'akajagari cyangwa bidafite ikisobanuye. Ibijyanye na information control, n'ubwo mu gihe abasirikare bari ku rugamba bakabona bagenzi babo bapfuye cyangwa bakabona barimo gutsindwa, bagafata amashusho y'iyo mirambo bakayishyira kuri internet. Ibi bica intege bagenzi babo basigaye ndetse bigateza ubwoba n'igikuba mu baturage no mu miryango y'abasirikare. Leta y'i Kinshasa irashaka ko inkuru zose zisohoka ku rugamba ziba ari inkuru zitangazwa n'ubuvugizi bwa gisirikare gusa, no kuvuga official communication. Ibi bikaba bibafasha guhisha amakuru y'ibihombo bagize ku rugamba cyangwa impfu z'abasirikare babo, bityo bagakomeza kubeshya abaturage ko ibintu byose bimeze neza niyo baba barimo gukubitwa inshuro. N'intambara ya propagande igomba gutsindwa binyuze mu gucecekesha telefone z'abasirikare. Usibye ku bijyanye n'amafoto ya WhatsApp cyangwa utwo tuvideo bashyira kuri stati za WhatsApp cyangwa kuri TikTok, nk'uko twagiye tubigarukaho, ngira ngo murabizi ko hari ama audio by'umwihariko abasoda b'u Burundi agenda asirikira mu bantu bose ati intare zadukubise, amadubu yadukubise, yaturashe, twahamutse, twahungiye aha, ubu ngubu batatanye. Ibyo byose ngira ngo murabizi abakurikirana amakuru yacu cyangwa amakuru yo muri intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi neza ko ari ibintu bisanzwe kandi bikomeza kugenda bica intege igisirikare cya Kongo, kigakubitwa umusubirizo, bakiruka kibuno mpamaguru, ndetse ibisasu bikabasanga mu ndake, mu byobo aho baba bihishe nk'imbeba, cyangwa uburyo aho bari kurwanira aho bari hose ugasanga bari guhura n'akaga gakomeye cyane. Mu gusoza, ubutumwa bwagaragajwe na FARDC bakaba buhisha impinduka zikomeye mu miterere y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo. Ntabwo ari ikibazo cy'intwaro zigezweho gusa, ahubwo ni ikibazo cy'ikoranabuhanga n'imyitwarire. Ese aya mabwiriza mashya azubahirizwa mu gisirikare gikunze kuvugwaho akajagari no kudahana? Ese FARDC izashobora guhagarika uburyo abasirikare n'inyeshyamba za Wazalendo bifotora bashaka gushimisha ababakurikira kuri TikTok na WhatsApp? Igihe nicyo kizatubwira, igihe kizababwira. Iyo ni indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda. Ariko ikigaragara cyo nuko mu ntambara z'iki gihe turimo, isasu rya mbere rishobora kuba ari click cyangwa send. Ukanda woheza ifoto yawe kuri internet, umwanzi ntabwo agitegereje kureba ivumbi ry'imodoka zanyu, ategereje kureba stati yawe ya WhatsApp akayanaliza. Ntabwo ategereje kureba ngo ese ukoresha ihe mbunda. Murakoze cyane kubana natwe muri ubu busesenguzi. Nimwibagirwe gukanda subscribe no gusiga ibitekerezo byanyu ahabugenewe.